I ćao svima ljudi, došli u moj novi video na mom YouTube kanalu. I evo ga ljudi moji, danas obrađujemo temu da li je Aleksandar Katai potreban Crvenoj Zvezdi. Znači piše se, svi mediji pišu kako Katai dolazi. Pogledajte, samo ukucajte na Chromu Katai u Zvijezdi, izaće 100 naslova, ukucajte na YouTube Katai u Crvenoj Zvezdi, ponovo izaće 100 videa Aleksandar Katai welcome to Red Star. Ako ništa ne radite, ništa nemate pametim da radite, neće dugo da traje. Ukoliko si prvi put na mom YouTube kanalu, prvi put slušaš moj glas, voliš fudbal i zanima te fudbal, na pravom si mjestu. Na ovom kanalu pričamo o aktualnim temama u srpskom fudbalu, pa čak i šire. Ukoliko te to zanima, pretplati se na moj kanal i uključi zvonce i naravno uživaj. Znači ljudi, ako niste upoznati o ovoj temi zašto je Aleksandar Katai uopšte otpušten iz LA Galaxy, ja ću da vam u kratkim crtama objasnim. Njegova supruga je na svom Instagram profilu, njegova supruga Tea, između ostalog nazivala borce za prava tamnoputih Amerikanaca govnima, pobiji govna bre, tako je ona to napisala, i kao stoka odvratna pali crkve, i tako napisala na Instagramu i tako pokrenula lavinu negativnih komentara. Znači, Katai se poslije toga izvinjavao svima na Instagramu, isto na potez taj njegove supruge, ali on je zbog toga dobio otkaz u Galaxy-u. Stvarno, onda su oni imali sastanak u četvrtak i klub i Katai dogovorili prestanak saradnje, tako da je od petka Aleksandar Katai slobodan igrač da bira novu sredinu. On je u Los Angelesu imao ugovor vrijedan $650,000 godišnje. Sad ja dovodim pitanje da li je Aleksandar Katai potreban Crvenoj Zvezdi uopšte. Ja mislim da nije. Znači, na toj strani imaju mladog Željka Gavrića, Vukanovića, Garciju, znači Fulića. Mislim da je on stvarno nepotreban, ima 29 godina i znači njemu kao, evo sad čitam jednu vijest, Crvena Zvezda želi da vrati Aleksandra Kataia u svoje redove. Njegov agent je već kontaktiran, traži se plata €550,000. Neću ljudi moji dalje da dužim, znači ja sam iznio svoje mišljenje, vi pišite sad u komentare, želim da čujem, da malo pišete šta vi mislite o ovom. Stvarno mislim da nije potrebno, Katai je stvarno odličan igrač. Ove sezone samo 2 gola dao, ali u Crvenoj Zvezdi bio je kapiten i stvarno ima dobre partije. Ali eto, ništa ljudi moji, ne iđe dužim, do naravnog klipa, veliki pozdrav.